Sanibonani ngiyanamukela ohlelweni lethu le-SPMedia TV1. Moqala ungena kuhlelo lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe ungalenzi phela iphutha lokhohlwa ukushare link lethu ukuze sindlondlobale njalo bakwethu enkundleni zokuxhumana. Siyatholakala ku TikTok, ku Twitter, sikhona ku Facebook, uyasithola ku WhatsApp, siyatholakala kanye ke na ku Instagram. Kanti kohlelweni lethu bakwethu namhlanje siphethe uOlified Khetha. Uthi ke ukhetha bakwethu iJazz Lami single launch uthi ke ngomhla ka-28 May kuyo lenyanga isikiyona bakwethu uthi etikasified 50 rand general kanti ke ama VIP ya 100 rand bakwethu uthi ke save the date uthi ke i-third edition kasified kanti ke bakwethu mothi ngayelunye ulwazi olungaphezulu information for information inombolo ishile ithi 062 964 2939 inombolo ithi 062 964 2939 usho kanjalo kuba ukhetha uthi ke nisave i-date ngosuku olukhulu uzobe eqhuba lapho ingoma yakhe bakwethu ethi iJazz Lami kanti ke niyazi bakwethu ukuthi kungapheli yahlola mina njengentatheli ye-SPMedia TV1 ngicela ukuphuma kanje ukuthi ningibambe evideo elandelayo ngokuzayo. Baby cela ungibuyisele iJazz Lami uyakhumbula singakahlukani besithanda ukushintshelana ngempahla uthena masuhamba ngoba uthola abangcono wasuhamba neJazz Lami.